Halo subscriber mentang EP mo kane kadiga lengkha ka bangarep mangi hangne ngirep ko jor bat ngirep using ru tang bangam tan using ngi ngam tan ini ko jor ke bangi la phut page ini kibri gidanya phut hangne am itung ko jor ngla tung sibun rei umlong te ulong ten kendiat ka jing nong la du nong ni ne kper namana ngapulut sepuluh hajal te kumno kajeng yo nomo ala mendai tang saw hajal ne tahi te asin te pacar ngah sen pla te ngan i jumlog ju kajor te menta pin i hang nemo uni di kajor ubangi bah bala benai di hayau hakador hu kajor mat niom te pej ulong kajor te bun ba longkot kumne te longkot plat kumne te man di hayau la hakador hu barit ngong barit ng pamala kadua ke batat kini barit ke belajar tan aku minta purba tat jur ni ke barep ngila duk dong ta jing gunong ting mali mo hanon kam kedon hi jing gunong kedon hi jing yanong dengan i pi mo kumno bagi saj ko jor bat kumno bang ot ko jor dengan sepi hane hi ke video baik kadu bakut mah dengan seperti ini kajor bagi put pej itu kajor ba la bandi siau dapat kini di kajor ba sniu ba habdi tat dapat kini kumput ru apa ba put ngi put wei ngim la ban put sin put baro ngi put wei blak pej ni kajor mah no ban di kajor perlok lada phim pedai mau kinong rep kajor te phim batip kumno ban ot kajor te phim ot kumtu te ot jerong sla banitenat bas kawai ru bajik ot kumte ke rap kajor ban islam ban lak kut maru don tu kli mo mi ner biang te to met ke long ya shan ke long ne kan long ban khlai kumtu ban kedia tu kujor ut kloy te la gile kumne bade umne slam ing ut kumtu te sasai da kadi porsai isai da kati kan ile kajor nang sepi sibet dalam sai iya sai kumno mah te blog tangan ip ini dikaba ngisaj yu kajor te ngisaj ini kajor te ngisaj daga manasari te ti di manasari beti i di manasari te ngisaj untuk rekti te ngi brobor mo ngisaj artili manasari kakan yang kamon kembali di we kadiak ile untuk ngisaj nyat nakli untuk ngiben kuj jabo kuj utit la itenat banyak pejle boleh nga penyang sajung tu rekti nomor sini musari la saji we dengan balang rumuja muja kejar ulam saj te sajung tu subuh tu pejlok ne ne wan rom we tir kon we dalam saj ri chui tah ke kamera ri hab tein blok kacuma sundan nono wajikla rek di beskuj bat wajib bawa marang bit kendau kita ni hiram ke per Jar kayu.